छगो अहिले नेपाल पिनी सांगो भोजपुर नापा पाल्पा टान्सेरेन चोपी नेवा टेसन नेपाल भाषा चुएको या ठौकने ठजाउ गतिविधि तस्क कमजुल टासा जो पाल्पा टान्सेने चुना नेपाल भाषा चुया दिम छम चिनियालाल बज्राचार्य न ख वेकला ठिठी बिरे साइट नापा नसचाव भुबाली नांगु निगो उपन्यास चुया दिगुदो नेपाल गाला पिन्चोना नेपाल भाषा साहित्य सेवा yana दिगुले वेकैटा चिट्टधर हृदय श्रीपान सम्मान याटुङकुदो ठन 2046 साले सिटु निलापति पियागो वेकया लिचलावङ पला शीर्षकको बाखन यवेटेना थो बाक्ने उब्ले आर्थिक कारण टाट पल्टे ज्या ठौ छे बनट या नेपा टोटा पाल्पा वनि माम छम नेवाई बाखन हो अन संघर्षना कमेना पीड लिप ठौ येले ल्या वबले थपनिगु टहा थपनिगु लसी मोया नुगले स्याउ खचुया टौदो निने बाखा लिचलावङ पला बाखा ठट्नै चुए छे अष्टमानचा छमनया गाम हे ख आज पिन पालन निसायको लुकमी जाया लजगाला वइगु दहेदु ताई टापा आज पाले नेगु चुकु दुगु छे अझै पाले ब्याग जुया सुंगु अले वाइ पालन से छौजको चुकु दुगु छन लावसा छेटखा सोटजा उकिसना खुइमटको भेनकी गागो माठावङ बैग दुगु नखचखै पा वन्ट ठ्यामगा ठ्यामवा बरु गाँ पाखे सिपी बु ठौगे दनी एज्या परिवार त नेटनी छु टण्ड मरो लेचक छुन ख पूजा पर्व आदि लस्ता गग पाँचवटा चुके मेछमे कोटला भेनकी उइगो इच्छा पूर्ति जगमुख टले ठगो पुष्टै नाव प्रतिशत याटेको माध्यम भाप नाचन अले छनु विश्वयुद्ध जुल तैको गाई गुई ख बजारे चायो उहाँले व तल लाइपिन लना चुनि जिटा छु ढका मोटी तया उ ठगो पल हालासना ज्या चुनि मखो ठो लडाई जुग गन गन जिटा जाकी भा छकल छा ठिके जी मागो काप चिक मोर मसला फुक चछिए डुगो ठिके जुल चिवो मोर चिकला ढेपुला न न्या मोर ह समुद्र गुई आकाश नि नि दोलन्दो मनु खिच सिठे स्ना चुन एना झिटा पहाड पाखे मुनु त डुगो फैजथे निय निठ कुरा घाटे भर्टी जो नाचुन तले निम्पि मेसा ठुक्न खपिके क क्या खनाई पहाड जग गन झिटा तले चोपे गोम ल्याम त भर्टी जो नुगल सुको चेका कुलसिंचा हरा त थुपिन फुक्क अनि हेला वन्ने ढका गुमेसा थाई अले युद्ध ठया दुष्प्रभाव असै न ठ्याल लुबे आर्थिक या ज्यासुना हुन आम्दानी खर्च चु मला त आर्थिक स्थिति गंग हुन तर याना चंगु जा भिटी व्यवहार न टोट फुम हो उकिसना वइगु मंगसिर दुमछम म्याट खोपे इपायना ब्या छयो ख मिघट नि को जिउदो पुरखैगु नाटे मला म्याम चाहिँ त टिसाला आज पिन मुंगाटको फुकेका तर कोस भए झझ मिंग समायागु इत्यादि खर्च गुन होइ डड भिट व्यवहार नखचक न्याक त दुगो वो ये ठलबल मिया मगना बच्ची बुना मिया छे मला आठो ठपा रंग जाख गुठन चले आयो आखिरे मेग छुए उपाय मखना ल्योडुगो बुना मिये मागजुल झझ राग इपा सम्पन्न जुल पापी डंग चल तर वइगो टाट पल्टे जुगो हाल सुना मचल अष्टमान साउरका अपासका नाचले जुमेसी सम्पत्ति नाम आ ठोपुलागो छेछक ल्योन्दनी उन ल्योडेको प मखन छारास वइको वैशाख महिना कुल देव पूजन याकी मागडो ज्येष्ठ महिना टरिम काय वर्षकी मागडो अनले श्रावण महिना गुठबा लागडो वया लिप्ला मोनी सुन्ति नखवइ का आठो फुक्क जाख गुठन याकेको हटास जुया मिखा छु मखना व ठग बहा टोटा वनिको कोच त छु दिन लिप 16 साई दामा ठग छे बरट या नेपा गाहा फुलावन येले म साउ अष्टमानचा आ टान्से निम टप्ली नेपाल त ज्याचुन काठमाडौँ निसे टग टप्ली मखमले चट्टी लाका पय ककीचा कापय कमर पेटी आदि पो छप कुबिया बिरगन्जे लपु टान्सेन ठेंका फल्चा भया मियाचुनी लडै या अन्तिम अवस्था जुया ग लाउटेसन याना सामान्य को हसन ठ्यामला भुलु डलान्सको बालकया जापानी व भारतीय कापन भुए लगेजुल गजाउ संजोग न्यान ठ कापय भा बरे जुया वो ठया वना नौटनवा काप सुस्क या ठन ठंकी अले डुङछि सुडुग पाव मिबले न ठ्यामला
निर सुरहाय वो चाना वाला छिरटे लिप वा हटे लागो छे छखना न्याना कला टपल चा बल्ला टंगल टका सक्ष्ण हनी टान से नेपा गाया चिकिटंग स्वरूप ज्या ठनीको वातावरण आपमा पेले फुन्ट वही परिवार ट छुया ठाकु मजला ठन नेपा ठे ड्यो डेग नखचक डाफा भजन जात्रा मनु यो भाव प फुक्को खना जान मस्त सकले लेटाई ए जसा अस्तमाने ठग जन्म ठा ठग बहा ठग कुल छे ठ ठिटी इष्ट मित्र गब्ले लो मंकी मफो वहीको संस्कार प नेपा गायको जीवन शैली नापमा पिएफ नाचन नखचक जात्रा पर्व पट्टी वा ठग टुवा व बहाय चलपल चलजल खने ठ इन्द्र जात्रे र ठुबेटी न्यार्जे मखने ठेन्जे ठुबेटी पिमछेन टवाले ठेन्जे अस्ने ठ्याबले ठपाच होल ज्या मनो इटिमिटी मिन्जी टकावा कल्पना याना टोले जी अले गब्ले गब्ले छ्या ल्याउनीको मोटी न ल्यावै मेउ ख सुरो डामा बरोटैको अपा खाउ छे फाना न ल क्या माने ओके लागिन ठौ छेला ल्यामो से मगा पीड लिपा येलेको टका लिक्क वइको बस जित वो भा बिहर जुल बसमा प्याउ या टका प्रवेश जिको ठ नुग इल्ल मिना होला वो नमवासे टपंग ठग टले वन छे छेनी ठा लो डोठे तल चाको मगा सोल फुक्क विदेश ताल डेगा टौ छे मेठा वइला टेथेन जुल उकिसना कार र किर मोटर सुकुटर कोला आला वेटा हिन चाफल अर्थात हिमी चाकला उखे ठिके मालासुया अन्तिमे ठौ छिन लुइकला ठौ छे छना न्योनी कोच चटा दन मिखा खोइ बावया बे टिक्न चुए सोट वे टिकजा वे सजा अले ठमा खाना सरा मोर्चाकीको जानको के या पर्चा कोसिया स्वागत या ठेन तला उखे ठुके सोल मुसिउ टासिउ पिसु खन मोरो यका एक पारी छे सुकुमाई टटाजी स टायर त ए ओला अष्टमान पाज थे च ख ख अष्टमान पाजो छे फेना कया अष्टमान ठौ छे चोङ लचिटी जुल तर छ्या छ्या ठन सुकमुर थे टल तले सुना सुइको व्यक्तिगत हालचाल निनेको फुर्सद मोरो गुगु संस्कार गुगु सभ्यता व संस्कृति ममता उटा ठौ छे साला होला ओकी आधार स्तम्भ या चिरिबाना लिग लिग सठे पाबला मनुटेको आत्मविश्वास खटन याचङ खन ट्वाइ पिंके व फुलाको आत्मीट मोरो सरलता व निरख्वाना मोरो सकले विश्वास संकटे डुब्ना चोथे चो विदेशी पासो व जीवन शैली ठग परम्परागत संस्कृति त विस्थापित नाचुङ व चल ठग स्वाभिमान व मौलिकता छ्वाज्या सोसोथा विकृत मनोवृत्ति व कोरा नकल जग खण्डो ठनियाको जीवन तस्कै कृत्रिम व कृष्ट जुगु व चल खला ठो येले जग समस्या मखो सम्पूर्ण देशीय रोग जो आचन छला छि समाज संक्रमणकालीन अवस्था उपजक खटयु ख व मचल हरे शिव गजाउ नेपागा गजाउ जुल ठो ढैगु मोटी ट्याव निराश या कोस्या जो आचङ बखटे आग चागा लिक्त पांगना घना या कुचा चाटु वाट गजाम गमाजुलिया लोपनाजी में इडियट धारा सुकुत्र चुना टाइ गप्टे मिले नाचम ल्याम छमेस्या वेट ठुमेन सोथे ट खला सोल तीजग दना वस्ते चुङ टो ठाटा थे व टाल बाजु जी छिगो लोपनको मखो ठो लोहे जिगो पला लिचका बिल ठटाटा वो फैला बस स्टेशन पाखे टपिङको वन